Marketing song hojaga khakraksa bukuk sungka je Lakshmi Tripura mungai bini account ke oro sungo dara Aadhaar bank account seeding khainani bahai ke khainai dara hinsungo inka abono tin tini video ngai inka Aadhaar seeding ni ortho hingka kai ba meaning hingka kai direct fund transfer hino boni meaning mane DVD ni meaning hingka mane obo bahai hingka kai takrom di sorkari regani ba stipend banok ni rang rok hapnani thangka hingkai abo DVD transfer by borok bengo rang rok do sorkari babe hingga sorkari rang tha gabon bagai chung taktam khainai hawani bagai chung kaisa NPCI hini chung iko bahai ke nok search khainai do angno phunu birinai NPCI hini rok search khaidi NPCI o click khaika hingka kai o jago yang tola haidi tola haiga hingka customer thangi hingna oro nugi man khana Bharat Aadhaar seeding enable hinok nugi man khana hingka chung arono click khainai click khaika hingkai nung bo bank o jaga enable ungkha angno sona gramin bank ni hingkai oro enable ungya kho hingka o jaga nai ditam khaiman Aadhaar seeding iko jago dis seeding bo khaimano account details naimano Aadhaar map status naimano Aadhaar mapping history naimano previous check status naimano hingke angnong na tak phunga naima hingka ka Aadhaar seeding ni hingke o jaga Aadhaar seeding ni khaina bagai nini Aadhaar mobile number link ma tongnai do o kaisa mudinar do oro Aadhaar number sing fill kharinai oro ga seeding ba dis seeding khainai bank select khainai account number rinai tekisa account number rinai hingke takrom di angnong na phunung na bagai ang state bank ko Aadhaar seeding khainong na phunu khai hingke takrom de jaga ani Aadhaar number rinai hingke seeding rinai aboni jaga bank select khadi o jaga kabang bank tongo hingke tam bank o jaga nok nugui mankhana o jaga Tripura Gramin Bank to tongnai negana Tripura Gramin Bank to o jaga borok riya khuna tubo nainai leinai o jaga Bandhan Bank rok tongo Union Bank rok tongo Kotak Mahindra Bank rok tongo kabang bank nung je bank no Aadhaar seeding khaina muchungjago a bank no nung khaidi oro Indian Overseas ke Punjab National Bank UCO Bank rok tongo hingkai o jaga o Indian Bank rok Bank of Maharashtra rok State Bank of India Bank of Baroda hingkai Gramin Bank ni o jaga kwrei hingke tak krom di tak State Bank ni khainani o bank no chung select khainai hingke ang select khaika hingka kai o jaga sungo nung Aadhaar seeding to seeding khainani bobo hai na press khainai na movement same bank account with o jaga o sungo hingkai o jaga another account na movement from one bank to another bank hingke chung tam khainai o fresh no chung click khainai fresh o click khaika gini account number nangro city hingka ang an account number city nai aboni jaga long ketisa account number sinai gaun jaga jaga o by seeding nai hingke o jaga o terms and condition checkbox click khai ko nai dini Aadhaar ni 4 digit account ni 4 digit number thiga tong aboni jaga long hingka o jaga captcha code ready hingka captcha code o jaga je tongmana boro no anasigi ripainai on jaga submit khainai hingkai tola haidi on jaga tekha tongo tama o jaga I agree hini nok nugi makhana agree and continue hingkai OTP thanai nini register mobile number ba otherwise set khlaijak link khlaijak a mobile number o OTP nasingnai chung OTP phaika OTP chini 824986 on jaga confirm khainai hingkai dewa jaga o your Aadhaar number is currently mapped to Axis Bank. Please click on to proceed with State Bank of India. Hingkai ani agi Axis Bank bai tongmani hingkai nung tabuk tamo State Bank le khainai ni sungo do State Bank bai khainai hingkai tabuk nong no phungna bagai just yes and confirm borika hingkai oro sawa nini your Aadhaar number map with Axis Bank hence choose option another than press seeding hingke okay o jaga okay khainai hingke tar mane ta mungkha o jaga o ani sekangano
link khajak tomani bage ang link khaimaliya hingke जों jodi link khaya thaka hingka kai tamma khaina nangna tesa process phuno riwana back phaine sengdo जों tesa back phaine jagao tesa haine customer thanai bharat setting o thanai Aadhaar setting o hingke oro Aadhaar setting o जों di setting ma khainai जों di setting ma khainai sakang hingke ang oro fill khai painai hingke di setting ma khainai ani agi access bank ba khajak tongmani mane di select ma kokta hingke access bank to tongnai ni gana jaga hingke boro aro access bank ni yakho hingke guys nok saiman kana bo bahai ka Aadhaar setting khlainani hingke ani already khlaijak tongmani bagai aro khaimaya hingke tomuna khaina thaka hingke tagrom dite isa hain hain no phunang state bank jodi जों khaina thaka hingke kai o jaga o same bank with another account no जों click khaimano eba जों from one bank to another bank umna select khaimano hingke o jaga जों select khainai click khainai submit khainai agree khainai OTP thangmanai angero confirm khainai angero confirm khainai gei kona di Aadhaar setting ani tabu khatamnai state bank bai ingsinai gero ko jaga nogi mankana Aadhaar setting this setting gero jaga remark sungkai status ani successful gero sema kana bo bahai ke जों go Aadhaar setting जों khlainai genok nugi mankana go bai kanor bo khaipai di ke successfully anmo reset ni thangka anmo tabuk ani access bank bai tongmani tabuk ani state bank bai ngi thangai ama haita ge tabuk जों mono status naina bagi tamma khainai ani message phaikana hai khakhayo message phaika nang tak phuno message sobo iko dear customer your order has been seated seat ngi thangkani State Bank of India bai nuka ngai tohono status check khai phuno gana taro jaga thanga hangka kai aro singo thanga hangka kai status check khaimano status check khaina bagi hingitam khainai o jaga thanai o jaga sini Aadhaar number no जों fill khainai अन्यगला हंkai mono renai अन्यगला check khadi confirm khainai iko nuka iko dekanok check khaimano udang khangya full DVD angnon thing saka State Bank ge kutini koi tarik ang video salam teman 3 tarik 5 Maret 2025 nok nubi man khana nokada go bai kanorok Aadhaar setting khai pai di